kwa me abo so ba asase na ne Nyankopon kwa me abo nkwa ba owo within the Yehowa wonyame mu Nyankopon totrobo nso bo ade wo ne Awurade obunkuni twedi ampon yo odoma nkoma na ne Nyankopon kwa me asase wura ogumi nyame e no gura yensu kom wonyame nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame e uto nso na abo awia wacha so nyame won ma epem ye eja do no epem o da sibre ye papa do no epem o ane Nyankopon ye won ma epem o ye eja do no epem o da sibre ane nyame o ya die ye Awurade wacha so nyame won ma epem o oduma kuma nyame wo sa ye akwaba enfamra eye Bonesman TV mirin ade Bonesman na me atena sese na me perform me rituals ni wi a na ne aka de ye enkomonko a obusafo me atena se wi se ya na kese eye nsem akwa atwi kobraman enkanka ne oman Ghana mu na busua mene mo eba beche ade asem na ekoso ade ansem na asiye na ebedi sa nsem ni nyina ho enkomo ene enkomo amede ba na mede mani echiri mu ewo eye kura efe ni Nsoatre amana so esi efritete amana so esi efritete Nsoatre ana mede mani chiri mu Nsoatre ewo eye Bono ne afomantan mu ofi Nsoatre na kese oko brekum na dia sem na si Nsoatre abusua ene Nsoatre asema asi ewo Nsoatre ne se Nsoatre ye nananom ensa ka ememua emako enai ade na memua ya yi memua yi I invade to Nsoatre Cemetary memua no akowura Nsoatre asiye perform no rituals ewo ho without the authorities being aware nti emrante nan yi Nsoatre ahemfo ensa aka mo ye video yi ene ensem kakra ekọ honom na yewia na ne wo no ye de ato aso ni omukọ ye no ho ni ekuhu ye de de bia woni adwo ni bia se ofu tutu ni ni bisa nimbo ya bodebu onwa bodebu se ahikono ebunu nsi ne fa obi abo na isi na eko aba ama se twefo nyina akọ funa na omo tutu ni bi nyina okọ ni suma kwa he mia nko bi suma kwa ni nyina ba TV nti obi e ko cheche o bia amanfo atutu afunu ni nyina ma eba nti no ye ka se ye ja ho asema ejeji ni sense ye ka se enko na wakọ nti we dey uniform you pese every feeder kaya tu de be se na de betra feeder de be ba na mai su feeder no asem corona ni je for the nyama dia enu ka ye o hore se de phone on ko ye be do e dai ma ko na ska 2000 isa enti abusia ensem wei na aksi ewo Nsoatre emrantie nan yi ye Nsoatre Traditional Council ade eye support anase omo de fine ato eye emrantie so eye enwan mienu 2 ships enwan mienu na snap mienu na 2000 Ghana cedis 20 million one fan piso na one fan nya mamre na no me ni muso bia na omode ko asiye honom no wonfa enyi emfiri ehonom na mebisa se ade asem na ade na ekoso o man Ghana mu ya da bia mabunu no obi asore a opese ofa kwan short way na ode ayeye menim nenti a babunu bia asore opese ofa kwan tietia so ansa na ode ayeye yese kwan tie musuo bre soni fifire na de diwu fifire ho na wo didi wo fifire ho a de bia wadwemu eye han abusia asemu ebekoso afolo ni besi bia no yebema so ate wodinwa de nyina esi ahanom emrepamu no ni besi bia no yebema so ate Nyankopon hia
So we jebre na hwe video yi. Make sure so first time nia, we subscribe to your YouTube channel your Bones One TV. Make sure like it, na share, na ne pie wono. Won so onye bi ahwe. Saa enso so na wo dwumade bi ana wo nyoma bi wa apese wo ton, ana apese wo bo nyoma ho dawura. Betimi ene ye atwetwe enkomo na ya yesa adwuma no ede amawo. Be dwumade ni na esia ha no menim se mrepam ne besan so ahia. Makra mo nyina. Bye bye.